Kapitan Enteng. Nagpudot ti darag ti init pare. Ay dito itapay kalapaw nga agtugaw. Tag merienda ta. Agyaman nagparay. Ay kunak no nalipata mong tagpamerienda. Sus, kababain mo ta. No di ka pagmeriendaan paray. Nagruna, kit nabambanog ta nagdaldalas. Iti pinuon dagiti unas. Ay, itayak pa'y nga rod ang nabambanog paray. Ay na, kita mo't nasugat-sugat pa yung dagiti rama ikaw. Nagtadamit dagiti bulbulong diti unasan. Apay gamin adi ka nang itugot iti guantes mo paray. Ay, kunak ano, taltalo laeng apuon ti unas ti dalosanta. Ngam naglawa mo't gayam. Ay na, nagsakit Una, nalawa. Basit lang dito'y para kanyak paray. Ay, adun to ati maus-us paray. No, dumteng tao ti panagaapit yaw. Ay. Nabambanugak tuyang. Ay, impagarup ko. No, basit lang ti padalusan ni pari inting nga unas da. Nagadubot gayam. Ay na, talaga mo't akas tanumaminsan ni Kapitan. Basit, wano saan, taltalo ko na. Ngam gayam, ado. Ay, manghilawlawan nga rod Kabaliktad mo ni Kapitan. Tauray basay, ibagam nga daw. Banag apakasurunakan ka. Kasla ka ano lang dahil di pa nagdalos mi ni pare ba daw. Ita, mabalinan nga apitan dagiti unas. Wen nga rod inteng. Kasapulan tati kadwata inton panagaapitan kadagiti unas. Ala, inakto kasarita ni Mang Tomas Ijilao ta isagana mi ti inaramid mi apagdapilan. Sige. Ay, anya nga iti aramiden tangag paiso kadagiti unas. Siyempre, asukar sugar kin nga ron. Kaya timot kagudwana, aramid ta abasay. Ha? Dun to ti umay gumatang iti base kanya. Inton maramanan dati kinaimas ti panagaramid ka, dungaw. Ay, apo. Di pa'y nang ruge ti panang dapil mo kadagiti unas. Ang agar arapa ap kamanan. Na, saan adakas ti agarapa? Pinayaban na kanumat ang kail. Anya ti iparamid yu kanyak. Ay umay ka, takaduan na kami man ni Mang Tomas, amang dalos iti kayaw, pagdapilan iti unas. Ariglado ang kail. Basta da kayaw. Kalpasan na. Iaramid tayo iti lugar, apaka ipatakdiran na. Sa dino ang kail. Ije talon at tapno asidig ton. Aywan na niya. Nang runa kat kaslabato ti kadagsan dagiti pinuon dagiti unas no awitain. Apay nga inruar mo matanday tabunang mau ba daw? Inak man ijayan da parinteng. Amwag no kaano da amang ruge nga agdapel. Sige. Ayaban naktumit nga raw no adda pagsayaatan ijay. Ay, paray. Buyaag man no kasano tagdapel. Sige. Agbuya ka. Ay, agure ka. No nga agmula kayo mat ka ni Marito yang iti unas. Ay, kayat ko nga ron nga adalan paray. Nang runa, ti panagaramid yu iti basay. Tinasaya at tulungan na kami laangan nga agibunag kadag iti unas. Tapno adda kadwami ka ni Kwaraw. Ay, katuan paray. Day talagayam. Daytan, nakabunton aminan nga unas iti sangot ti kayo apagdapilan, paray. Anya nga iti sumarunong aramidin tayo kadakwarog, pare. Siya. Agtugawa, ito'y sangaw. Ang mangitudok kadag iti unas. Si kamot Kwaraw, mapan ka iti banger, ta urayam arumwar ti unas ang mapwes-pwes iti pagdapilan. Ariglado ang kail. Inako niti pwistaw. Siya nga'y paray. Anya nga'y taramiday. Sikat ti paraguyod iti witi-wita ti pagdapilan. Alam! Ramidem no kayat mo nga ikang kantumot iti base nga inumam. Ay sus!
Ha? Mas tupay ti basi. Ay, paray. Sige man nga ron, paray. Ay na. Nagsakitan dagiti urat ka. Nagwiti-wait iti pagdapilan da pare intay nga. Ay. Salbag kiti kastaw. Kuna namit ngamin amang tad kano iti basay. Anay. Anya base. Ay. Dahito itubog ti unas nga iluto da apagbalin da akas larak. Ay kat makabartag nga rod Ay kat siyempre atuyang kaslaarak nga raw. Di makabartag. Anya, ni pari ba dong ti pinagbalin nyo kan ni Kuarog akas lanwang? Anang guyod iti pagiggaman ti pagdapilan? Kunak nga ron no agang angaw laang. Ang nay, ginuyod na ba't kagpasaw? Ay na, binanog mo nga ron ani pari ba dong iti kastaunay? Ay, di mo pailan napan innala jay nuang ijay sirok ti akasya. Ta iso tinangguyod iti pagiggaman iti pagdapilan. Ay, sa nabalita kakto iti base ni Paribadaw. Tapno adan to gungguna na. Anyang ay dayta maribanang. Ay, tagapulot kan balikot siya. Inyag ko dito yan. Tapno adamot mailakom dito iti resena. Agyaman mare Manungay amin ti bayad dayta. Bayadam ton, inton malakom aminan, marikwanang. Nay, si kamot gayam maribanang. Nakita ko nga dawit mo itay at tagapulaw. Ay, wen marituyang. Ay, padasan mi man mat kan ni inting taglako iti tagapulot kan balikot siya. Ay, mabalinti dumaawat iti tagapulot kan balikot siya. Maribanang. Ay, kwa marey. Nabilang ko ngamin amin nga inyag ko dito tersena ni kagawad kwa nang. Ano kayat mo? Umay ka tumulong nga agluto. Taikan kanto iti tagapulot kan balikot siya. Ay, sige maray. Umayak tuman nga ron, tumulaw. Adaytan. Agbura kan ti may salata at tubog ti unas. Ngayon kabil ta iti dakil asilya si Paray. Ay, nagbayag laki din paray. Mapuyatan akon ang agbanbantay paray. Ay, sangapulon sa amatan nga oras paray. Sana tagapulot ti pangaramidak dita Paray. Basi? Basay? Eh, Anyang paray. Kasano nga iti panagtimpla. Nalaka. Kasanungay? Mga laka iti bulbulaw. Unasan o kisti kayaw. Sa mo ipisaw. Wano tay samak akunada. Kahit kalpasan na ngay, anya iti sumaruno paray. Ay, kat ikabildan ton iti burnay Ay, kasyaya paray. Wait. Manungay abulan san to mabalin nga inumain. Ay, depende mo tin mabalin mo't no 7 months. Kasyaya paray. Ay, amukaw. Inam abulan itan tidakkel abornay nga inkaliyo itidaga apan nakadatar ti kalapaw ta ijay talon, inteng. Una niya. Naliwayak mo tin abinisita. Kapit agsasarano adinar ayak a meeting ni Apo Mayor. Dandanin ti pan nakaperment na ijay May sapay abulan ti palabsen. Mabalinan nga ilakop. Nagado nga ron tinag-order kanyak. Kahit di pa'y nakumplito ti bulan na. Ay, sigurado. Adun to ti gumatang. Ay! Asino ti lumaban ka na kayo dito? Asino ti naturat? Taglaban kami di mano-mano. Ay, kabadaw! Ah. Di ka man umay mangriribok dito tersenak. Ah! No sa dino tinaginumam, ijay ti pagwalaam. Takrot kayo, gidi, Ay! Just kidaw! Agawid ka kideng, kabadaw. Tano mapili ka na, ayabak ni Kapitan. Makauman ti kasta nga aramid mo ba daong? Awan lakat, nabartag ka. Pangal-alaam nga iti kwarta pagbarbartag mo. Ayaw ang bibiyang mo.
aglisi ka man kiti di tada sumrekak. Di ka pasal-sali iti ridaw. Dayan na ikaw! Taindro naklatan! Ay salbag ka! Di ka pa'y agsuray! Oh, diliw ka! Sana huwag magbago. Miss na miss. Ni tata ba daw? Iso ti masabat tangkal. Oh, diliw. Awan mo't babain day ta apari Miss ba daw? na miss kita. Awan pa'y aldaw. Makitak alimpyaw. Tayo. Kanayon anabartag. Oh, antay tanang kail. Oh, diliw ka. Miss na miss kita. Da kayo matigayam day sa kwarog parintay. Tama pa'y makita ka akanayon na mabartag. Apay, ada na dagsin aparikot mo. Na, abay, dagiti lang ayat na parikot na ti agbartek pare. Saan mo ta? Sige. Lapsan kayo pa yung akin ni Kwarog Repapet. Aglablabasan ni Badong, Kapitan. Numaminsan, iduron-duron nak, kabilan nak paikit di Day talag barbartag ter aramiden na itinaldaw. Di nak pa'y tulungan ng trabaho. Ay, inaldaw nga agbartag. Ay, pudno ka di pare. Ako pare. Pudnaw ang uway nagluna ka basol ko. Iswa, please, tuyang my love. Pagkawanan na ko ma. Jakun ulitan tinaramig ka. Anya? Isardeng mo, di pa nagbarbartek mo pare. Laglagi pong kumang. Nga da Republic Act 9260 taw. No violence against women and children. Ay. Iso nga ron niya kikidawak itan iti pamakawan kinituyang ko pare. Bala, pakawan naman mare. Ikampay, iti may sagun daway nga agbalbalo ni pare Badaw. No saan nga agbaleng? Ituloy mo, tagdaron. Depende kadag iti upat na banag. Mabalin mo nga idarom iti physical injury. Psychological. Sexual. Uno economic. Ay kapito abulan ang taing kali tayo aburnay. Na, kasla kayat kon araman ng tibasay. Amo kunti kayat mo asawa ng kail. Sige, intang arudan kalyain. Uray siya. Makain inumak matan iti basay. Itagaro din. Uray sumip nga din. Sa nabalay, at damot flashlight tangkal. Daak mo din, biti kalabaw da parinteng. Nga ayan tinakaikalyan ti Bornay ti Pasay. Ayan nan. Ay. Yan tayo nabutak dito. Dito. Ikabil ko ti basit ahos. Susupag man ti Pasay. Ay, nagmayatin ti Raman na. Uri ibusag gidi amin. At nabati iti Bornay. Mukha pa si tumit lang. Makambunitan. Kwarog! Paray! Kureban! Lukatak man ti Bornay. Tagdigusan ka man langan iti basay. Kartingan niyo ang kail. Tanglak ni Tata Badaw. Just kikit eh. Da parinting kan kwaraw. Imbuyat daki din kanyak jay basay. Ay na, nabasbasa ako. Agsukatak man kit eh. Lay, Badong, apay anabas-basa ka. Ay, kwa. Ay, maturog ka kinin. Intun bigatan, agsarita ta. Anya? Isumat lagayam akanayon ka mabartag. Tagayam, mapan mo taktakawan ti basay da kapitan. Ha!
Mangibabain ka talaga, Badaong. Di na ko man ung-ungtan atuyang. Ay tulungan na kiday. No niya taramidag ita. Ay, agbababawi ako ni tinaramid ka. Ay, kababain na talaga tuyang. Di mo itarayan tinagbasulam. Ingka dumawat iti pamakawan kin ni Kapitan. Mala, iturturod kon ati mapan. Ay, agbababawi ka talaga tuyang. Pangaasim apan ay pakawanan ako na. Ay, agbababawi ako. Sige. Ah, Pakawanan kan, paray. ay, thank you. Thank you, paray. Ay, na. Iti may sa kondisyon. Aha. Ikarom ti base at tinakaw mo. Babaan, iti panangguyod mamanan, iti pagguyudan ti pagdapilan. One day. Anya, one day, paray. Anya, matin. Sige. Huwinin, paray. Mayata kaon. Tinapatag, mapakawan na kaon. Ay na, Tata Badong. Dakes ti agtakaw. Anya nga ita? Anusam ti bunga ti madi nga inaramid mo. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdingay. Kapitan Enteng. To elders, women's, members, BHWs and visitor, good morning. And thank you for coming to this barangay assembly meeting. Now, my dear constituents, we show you what we have done. Here is our mandated report. Malala. Thank you. Iti kooperasyon nyo. Nay, adakamot adagusan. Apay nalpasan ti barangay meeting. Mangrugi pa ilang tuyang. Gamrin mo ara kon Anya? Tsaka mo, masuro na kiniparinteng. Day talamang iparparam mag-itinaramidan na kas kapitan. Kanti plano na kano pangaramidan iti sumaruno at hawain. Para iti pagsayatan ti barangay. Ay katkarbangan na dayta Iso nga ron ti kapitan. Ay maditirik na kadumdungag. Isuan nagawid akon. Inaklangan ituloy tagtrabaho iti bangkag kao. Amo, umapal ka manon kin ni kapitan. Nga main, iso ti binutusan da. Tapno agbalin a barangay captain. Masurunak nga raw. Kung nag-asaan pa ato marekas kapitan, tasak pa lang, ngam nagtareki din. Apay ko maaparitam ngay, no kayat na ti tumaray. Tasak ko mati binutusan dagiti tattao kas kapitan, no awan ni parinteng. Ay nabadong, ti kunamkit day talagaan ni kapitan ti kayat ti tao. Iso nga agulimakan. Ala, agsubli ka, taing ka makimiting. Madamati meeting. Timakder arimor ni pare Badong. Binaybay ako na. Bakit? Sino ba siya? Anya? May pala nagpakita no kas jamit lang tinaramid na. Ay, talaga akasta, Inteng. Saan nga amin na tao kat paborkan ka? Dahita ko mati isaksak mo di tapanunot mo. Ipadlaw na launa akong trabida. Andan tumat aldaw na dya tao Ngay, anya man ti pampanunutan. Ang mga nukalukwan mo't dayta.
Imbis ko maasolbaran nyo ti parikot. Ay, amangan pa'y nunayunam manan iti sabali pa'y aparikot. Hay, day ti di mo aramidan. Tinapay man ken soft drink mo dita, Maray. Mabit lang. Adtaw. Ay, agyaman nag-amaray. Isikawil ko man pa. Tag-merienda dito isangot ti Tersina. Ay, agin inanaak. Di ka mat makimi-meeting iji barangay holan ka ba daw? Ha? Amom, nagpipintas dagiti reports para iti barangay tayaw. Sayang, may kakuma. Ado tinaadal mo. Aya! Wen, kaya't mo ta istoryahakan ka noan niya ti nagmimitingan may. Ay, sanain. Saan nagtumutla ang interesado at ungag? Nangalaam iti dayta achinsaw. Kaslamot na usar. Sikanhan lang dito ituyang. Ngam ayatander na. Atiw na pa baro Iso ang ginatang kun Anya? Pagpukan ko man kide iti kayo da itaw Iso pa nga ilakaw. Aramidak atabla. Ala kayaw tatabataw. Sana gaputad dan chinsuyaw. Kat kumpurmila ditan ti ragragad yaw. Alsong apagbaywan iti irek. Ragad yen yukit din na pagsungraw. Masado tak ngarot amapan mangayaw iti pagsungrag ka. Ay, sigurado nga ungtan na kayo ni Nana Tuyang no makita na ti inaramid yaw. Kan masapol nga yalaan yung mat iti permit day ta chinsunga usarin yaw. Tapno saan da kayo atiliwan. Adula! Minday kang ibagbagam ko araw. Nagkunaamapan ko ibaga nga daw sa usarak at chensaw. Siyempre, ilang man ko Sika numapan mo ibaga ko araw. Mamati kayo kadi kanyak tatabataw. Dahil tati na pagmimitingan ni barangay holiday na minsan. Di kayo ngamin nakimiting. Adula, minday tang raramidon ni parente nga pagkwartaan. Ay unay kan ba daw? Kakaiso na nga alsong apagbaybaywak iti kapiken iray. Rinagadim kit dain a pinagsungraw. Anya ka matentuyang. Kung namadlano adan pinatay ko at taaw, iti kasta pa nagsasaw. Ay di mo iyaw awan ti saritaan. Sungbatan na. Alsong laeng, ririyawan na kidain. Hindi kagda nagtuyang. Sukataktaw ti daanin niya alsawng. Sigurado ka? Wen, agpo ka nagtumutlang iti kayaw nga isukat kaw. Kasi nandinangag ko nga usar iti chinsaw. Adan samot agpukpukan iti kayaw, kwaraw. Ni tatabadong dahi di angkal. Rinagadi na nga ro di alasong da. Anya? Adat chinso na itan? Ay, ibagam to tayalaan na iti permit. Mangan no awan ti permit na ti chinso na. Ay, mupay dahi di tatabadaw. Imbagak matanday takan kwa na. Ngam adula amin kung kunanakit dahi. Talaga akal kalabanin nak na dya tao Payma. Ay saan na natangkan ti ulo pare? Maipare ti agusar iti chinso ita no awan permit na. Anya? Iso asak bay amatiliw da ka nga awan permit mau. Agpa-permit kan. Adula amin dita nga ibagbagam. Na. Pagkwartahan nyo lang dita paray. Manungay mo ti bayadan dita. 500. Na. Mabalinan. Ibagbagaken ka dayto. Tapno di nakto pagpabasulay no ada mapasamaken ka paray. Dita ka man lagan. Na. Ay ka nasaya at tanapan ka na nga la iti permit day ta chinsaw. Kapilitan ng amaray. Tapno di dagdagulitan. Para matla iti pagsayaatan nyo day ta. Amom, no matiliwan da kayo nga awan permit yaw, dakdakas ti mapasamak. Agyaman ka kiti tay bagada pa ikan ka ngam ti saan. Sige, tayo nagtuman iji bangkag may kinituyang kaw. Ay wan, adda maangay a meeting ti barangay ton may katlungal daw.
Isungaw may kantaw taado ti mapagsasaritaan ijay. Karamanan ti panagaramat iti chinso kan panagbukan iti kayaw. Panunutek pa'y. No umayak wino saan, maray. Tinasaya at mapan ka. Gundaway mo dayta. Tapno maadal mo, no anya tirumbang aramidaw. Saanan? Nakaala ko ni ti permit. Permit, dito chinsaw nga usar kao. Isupay ang manaktak dayta. Sikat ti mapan no kayat mo. Inagagpukan ni ti kayaw. Makamuka. Enteng, manon nga aldaw nga agung ungor jay chinso ni Pari Badong. Ibusin nan samot aminan dagiti pinuunti kayo iti asidag ti bangkag na. Ay, huwag nga raw. Ay, nakaala ka numot iti permit na. Ay, mapan mo kitaan ah. Ang mga numara na ang dagiti ka magti DENR nga umay agbisita dito barangay tayaw. Ay, sigurado at iliwanda ni Pari Badong. Bayam ata nalaing mo't nga tao. Di tupay kaya ti makikooperate kanyak kas kapitan. Ay, nainteng. Aramid ka di tinasayat a kapitan ti kasta. Ay, uray no kumon kontrakan ka. Tulungam lataan ni Pari Badong. Woo! Ada permit mo ngagpukan iti kayaw, paray. Awan. Apay ka di, pare. No awan, masapol nga agala ka manan iti permit mo ngagpukan iti kayaw. Nagkuna. Na, Masapol pa'y laing. Aya. Kat no kukwak dagi jay akay kayo, pare. ay uray pay. Na. Ha. Tapos pusindak matlauna yan, pare. Puspusin asasawam. Amom, di kayat ko asawan. Pagkwartahan dak lang. Nagadukat nga ang mumon. Alaki din. Mga laka iti permit mo. Tiyan mo, saan lang a chinso ti mayalaan iti permit. Nagkunaya. Kat kukwak mo dita kayaw, ta nagtubo iti masakupak. Kat masapol nga yalaak pa'y laang iti permit na. Adula amin. Di mo ipilit ti kayat mo, no di mo kayat ti matiliw. Agluto ka kit din iti nae masasidain ta. Agbalo nak. Tagmalmalimak iti pagpukanak iti kayaw. Anya? Ay, Badong! Isardeng mo pa'y lang tat aramidam. Dagiti pan nakabagi ti lintag. Agturong da dito ayan mau. Anya? Ay na, madanagan Badong. Ang mga nutiliwan da ka kat ibaalod da ka. Aglamang ka. Darasang. Uwin aya. Sige, mabitlaang ta simpak pa'y da ito. Kalpasan na. Inag-aglamang di ta kasamakan. Darasang. Agturungan dito dagiti pulays. Tuyang. Anya tinapasamak. Awan mo tindag iti naragadik at tabla. Sa dino nga tayanda. Nakita kitay. Inala dagiti pulays. Anya? Dahito yun ti bagbagakan ka ba daw? Di kan tumagamin dumdum nga kanyak. Anya nga ita. Atapat asika tinagipulong kadagiti pan nakabagiti lintag kwaraw. Iso abayadam amin na nagastos ka. No di mo kaya't amatamahan ka kanya. Sana siya, tataba daw. Awan timpulpulong ka. Mamati kayo kumakanyak. Na, kay, sino kumangit yung mga ramid iti kasta kanyak? Kwaraw! Tsaka mo Amuyumot ngamin na maiparit dayta. Apay ngamin nga ramidan yu pay laeng. Sika ngamin, ti kanayon ang makikitak ang magmag na. Inaldawlatan aday ta silpon mo ti pinpindutan. Ang mga nuinyawag maun kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Di da ko mapabasulan tataba daw. Na, Saan lang mo't asyak ti adda silpon na dito'y barangay tayo Ipulong ka kini uncle ka. di pulong mo lang. Tapay kabutin ko ayan uncle mo ngayon, Teng. Di mo pa basulan ni Kwaraw. Nang runakit awan ti pamaneknek mau. No asino mat ati man nakibiyang. Mamuak lang no asino para manak.
Tikit dinasayat nga aramidam, mapan ka kin ni kapitan. Mapan mo damaga, no anya tirumbang nga aramidam. Diyos kiki diti kasto abiyag. Ay, maamwak to laeng no asino tinagipulaw nga. Talaga patel-telak iti mamin ribaw. Tinasayaat nga ramida, mapan ka ije presinto, kabadong. Anya, ipabistok. Asyak ti akin kukwa kadagidya atabla, mare. Ay kat, anya nga rod ngay. No anya ti ipataw dadusam dak lunam. Anya? Ayan yan. Anyan ti kastaw. Ay sayang nga talaga. Ay nabadong, adda ka manan dito'y abay titawang agsansanuong. Kasanaw, kwin-kwinta kami na nagastos ka. Sa bali lang, tibabanog ko anapan nagpukpukan. Kat ay natuyang ay. Di kag sangay, Ay. tanay naglad tarupa mo kasta nagsangit ka. Saan mo abagay ti kasta badong? Ay, yes kay kamay tuyang. Agsukat ka kitdain, tagdigos ka. Tapay, mate. Mapan ka, ijay ayan ni kapitan. Ing kaagpatulong kan kwa na. Karbangam ti agpatulong ta iso ti kapitan. Pangaasim ka di pare. Tulungan na. Kaya't ko ang maisubli kanyang nagiti kayaw ngayon panday presentaw. Kasiksi ka. Ijay kantaw, nga agpalawag pare ba daw? Ay, diyak kaya't pare. Sigurado akaswandag to na. Uray saanan. No kastamot lang pare. Nga may nasayang. Gunggunam Amom ama iparit. Inaramid mo pala. Pangasim ka di pare. Di na mabalin asikapay laang. Ti mapanay presentaw. Ay, isubli damin dagiti tablak. Ay. Di ko nampat gak ti dawat mo. Neighbor! Anya ti imbagakan ka iday. Imbagak ti rumbang nga aramidam. Hanggang natangkan matulong. Anya nga ita. Ano sa mati bunga ti kinasukir mo? Tilan kan to pa iti mamin 2,000. Ay nainteng, ulit-ulit nga ibagakan ka. Made ti agibales. Aramidam kit di ti maiparbeng kas may sa akapitan. Tulungam ni pari badong. Nasakit mo't kami tinakam ko kan kwa na dungaw. Ura asino mo't Masaktan iti aramidin na. Agasem nga. Imbes ko matumulaw kan makikooperate. Saan mo't? Ipakita na mo't ti kinakontrabida na kanyak. Kumusta nga iba daw? Kagurguran naksan na talaga ni pare inting tuyang. Di nakbatin kahit atulungan. Dayta kat ti kunak ngamin kan ka. Iso ti kapitan. Ngam kun kontra ang pailaang. Imbeskit di asuportaram kan makikooperate ka kan kuana. Takas ta tinasayaat nga aramid ti manakam a tao. Anya nga taaya ti rumbang aramidak. Ano sama ti mapanmanan kin ni kapitan? Ay pare, imayak ta dumawat ako may ti pamakawan mao. Kwa, nakamiris ako. Ado ti bidot ko pare. Nasayaat no kasta pare. Ala, pakawanan ka nga ron. Kahit di kagdanag, tatulungan ka iti parikot mo paray. Ay na, hagyam anak launay paray. Ikarek, agbalbaliw akaon. Rumbang lang Naskain, ngagbalintayaw alo abiding citizen. Tapno nasaya at pagtungpalan tayo pare. Ay na, tatabadong. Husto ti ko na ni kapitan. Masapol ngagbalin kayo kumaalo abiding citizen. Saan kat apasaway? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan!
Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Antay, apay atunggal agtudaw kat nakaladladingit ni Uncle Kaw. Jakman amukan kuana. Damot ijay sulay. Nakamisoot. Unantay, saan ngagtagtagaray? Ay, ala. Ayabam kit din tamangan tayon. Unantay, aya ba? Angkal, mangantayo ka naon. Ay, todo labasit, balatong manantisidain. Ha? Iso ka nung nga ron ti adda, kung naniantay. Sakit nga ron ti sakak. Kay, kanya kay nga ron ti maramidam. Nimot anti ti aglutaw. Ay, padasin taman tagkanta. Barang sumarding ti panagtudo na. Agkanta ta. Anya kay ti kantaang ta. Wala ka lang. Sige, muna ka nang Ay, kay. sige. Tudo, sumardeng ka. Sumardeng ka, tudo. Ha? Di tamot lagayam. Naglaka kantaang. Todo daw, sumardang ka. Sumardang ka, todo daw. Todo daw, sumardang ka. Ha? Ninsabit paribadong na, Jay. Isaw ang kail. Apay, pare! May kay ka ni Tisidaan, pare. Bukod ti babaw. Ay, Wow. Nagmayatin ko raw. Ay, darasam, ikapastrakan adagos ni pare ba daw? Ay, mayat ti agigop iti sabaw. Nagmayatin ti agsida iti kukod. Ay na, Inteng. Nalpas ka nga agigop. Ay, saan pa itado pa iti igupan? Ay, saan kami ang makapangan ka ni Kwarog? Tamamisturbo kami iti kasta pa nagigop mo. Unang kail. Pain makasubaw. Ay, babasulan nyo ni pare badong. Apay ngamin a pinadigwan na. Kay-kayat ni Badong Kaw nagtutudaw, maray. Ay, no siya kakit jak kaya tanapitak ti dalan. Kan may sa, man ti gumatang dito istor ko. Nagtutudaw, ay kat nakaragragsak. Ani Badong Kaw, takar na iti si daan may, maray. Ay, asino kumamat ti sana naragsak no karni ti sidaay. Pasaray padigwan na pay ani kapitan. Naragsak nga ron ni Kapitan ano kasta. Kanayon na maikan iti karne. Una, ay, nay, kasla makatududo manan, maray. Agawid ka nga ron din ah. Sigay, tajay bilag kaw. Nagrigat agpasada no kasto yung agtudtudo, Chip. Nga raw. Sapay awan tarapal to i-tricycle kaw. Di da kay tiaglugan ta mabasa mo dagiti pasairos. Ure asino mo't ah. Iso adyak kahit magtudaw ta maurnong ti danom iti kalsada, Chip. Kan may sa. Saan ta makaaram no agtudtudaw? Yun nga raw. Ni uncle ko day jay ah. Nagtudtudaw ng maday tirwal. Ang mga nagsakit ni Kapitan. Mayat nagtutudo pare. Anda rason ko nga umay dito'y balayaw. Ay, kat una, pare. Mayat nog tudtudo ko maakanayan. Anya nga tinsaganan. Ay, kat pulutan ah. Anya pa nga. Kayat mo ayat aginom ta. Ay, sige! Sige. Aginom ta nga rudain. Apay, aginom kayaw dito'y balay. Agungat ka man ako nakaon. Ayabampay ni kapitan. Diyak inayaban. Imela nakilinaw ang tagtugtudok at nga raw. Kita kami lang mo't nga ginaw ang tagtugtudaw. Kwarog,
Nakitam ni Uncle mo? Nakita ka magmag na itay jerwaran tay. Kat no agtudtudo. Jak amo ano sa dino tinapanan na. Sapay nakaluto ako. Mabuti nga gawid day jay. Tamo na pagsida manan iti balataw. Na, saanan abalatong tisidaan na? Anyay nga rodan tay. Ay, karnimatan Wait, sayang. Awan ni Uncle. Napananagat Jak amo no sa dino tayan na antay. Ay, bye-bye Amon. Saan mon ang mapanbirukan? Agawid to, inton sumardang titudaw. Ay, unay matan. Di matla sumardan to'y tudunan. Jak urayon ng asumardeng maray. Takasapulak ti Ricardo iti lutlutwak nga adubaw. Kani ka ba dong ngamin nga ibaon mo ngay? Kasano ang maibaon ko? Kat madamada nga gininom kin ni Kapitan. Kanya, urag tutudo? Wan maray. Makikarubal at tagayam ni Kapitan nga urag tutudo. Pabalin ka diya siya kung ti umuna nga agpulutan. Ay katuwa na pare. Kalot-luto ko naman. Basta luto ni Marituan, espesyal. Ay, wala pare. Eh, ramanakman. Espesyal na talaga. Kung nagtumat ngamin kan ka pare. Babalin ang mga laak man. Ay, wala pare. Eh, ibusaksan pare. Babalin. Ay, wala pare. Ibusam na ta. Nanayon na ta ko mga tutudaw. Tapno umayak agpulutan dito'y balayaw. Ginumtapay pare. Eh, aguray ka Apay pare. Awan mo't makikita at atarakan nyo ang manok. Na, Nagalaan mo iti pulpulutan enta. ha? Ay, masapul pa'y laing aya amaamuan pare. Eh, una. Natiliw ko man di taigid di kalsada, hindi si Marding tito daw. Anya. Apay si Marding ka nagpulutan niya pare. Sige lang agpulutan ka lata. Manok bin sabi dito paray. Ha? Saan siguro? Ay, manok may. Saan nga raw? Ay. Apay nga papilit mo. Ay, agawid daktay nakbilangan tinabati ang manok may. Na, kasanong agawid kakit agtudtudong araw. Kunak mo si Mardengan. Agtudtudo pa'y lang nakikita ma. Nabarda kaksan apay ajak makita tito daw. Basta nagpulutan ka pare. Madamdaman dahi ta awid-awid. Ita tasimbardang titudo, birukam ni Uncle mo kwarog. Kanya mapukpukaw ang manok. Apay ngay, nagadumot ta ipabirok yawn. Ay, agpadada nga ron ang mapukpukaw. Pangbiro ka ngay kini Uncle Kao. Kan iti day tama na. Ay, adadalaang siguro di taasidag. Saan ang mabalain nga umadayuda? Ay, naglawat ti kabildatan na pangbiro ka kadakwada. Ay, basta, ingkabirukan ida. Tanarigat ti agbirok no agtudumanan. Sige antay, biro ka ida. Tulungan kan nagbiraw, Chip. Sige man nga raw ganay. Birukam ni Kapitan. Siyak, birukag mo di manaw. Agsino ka tansa. Ni Uncle ko ti biro ka, ta siyak ti mang birok iti manawk. Ay, sa bagay. Agsao ni Kapitan. Jay manaw, saan? Iso analaklaka birukan di agsaw. Dito'y abagatan ti pang biro ka. Sika ngay. Dito amyanan mo tan, Chip. Nasaysayat no agsina ta. Kagawad. Nagdamagagman. Anya day jay baraw. Nakitam ka din ni Kapitan. Birbirukag nga main. Nay, apay, mapukpukaw. Wan nga raw kagawad. Ay, mapukpukaw ni Kapitan. Nay, napananan ngay. Ay, nagrigat mo't gaya mabirugan ni Kapitan. Ay, kawan na. Kung agsaw, nalakaabirukan. Gamsaan mo't gayam. Nang rona ano ilamlam mga anak ka. Talaga saan mo mabirukan? Nay, kwaraw. Agsaksakurro ka mo iti manaw.
Birbiro ka kami di manok danti banang. Mapukpukaw. Kahit di manon nga tangarod dito'y ayan may. Isungarod nga umay ko birukan. Ay, hun gayam. Ingkaman kit di iyawid ni Kapitan na bartug. Ay, di manok ti birbiro ka. Sana ni Uncle Kaw. Sige. Parinteng! Pare! Pare! Apay pare. Wake up! Wake up! Pare, anak. Wun at agawin kan. Mga no, birbiro ka na kan ni Maribanang. Saan may abalay da ito'y aya? No, pare! Balay mi! Kunak no nakaawid ako na. Nakaturog ka dito'y balay mi, pare. Agtutudo pa? Ha? Ay? Saanin? Si Mardingin? Agtudo ko mamanin. Ay? Aglablabos ka mo dun, pare. Ah. Agawin kang ingin. Apay, naggapuam inteng, Di balay da pari badong. anya ti inaramid mo ijay. Naginom. Nagpulutan iti manok. Na, jay may sa amanok, mapukpukaw. Impabirok ko kanikwarog. Ay, di mo pa basulan ni pari badong. Kasanon, no iso tinangala, kat impapulutan na kan ka. Ay, di kag pabasol. Ay, awan, Chip. Jak nabirukan ni Kapitan. Jakmat na birukan di manok. Awan ang road. Ibagata akin ni Andang. Ha? Di na tanga taong-tan. Maung tanta Sa bagay, nagbirok tamit. Wine. Intan ibaga, asaan ta nabirukan dagiti birbirukan ta. Antay, saan mi nabirukan dagiti pagpabirok mau? Awan ni Uncle, awan si Manaw. Saan mi nabirukan? Ni uncle mo, nagawi din. Ha? Jay manok ti awan. Biniro ko mo't di Manaw. Ngumawan latta. Ayan nga ni Uncle Kaw. Nakaida, agtrangkaso. Na? Apa yan? Ay kahit natangkan mo ngamin ti ulo na. Nagkalintodwan. Ay, kunakon kay. Ay, kasta ti maalat ti tao adi na kaya ti mabagbagaan. Kan uray no bagbagaan, di namot dengdenggan. Kasimot ni Uncle Kaw. Ay basol na ah. Apay nga men ang makikaaruba no agtutudo. Di na mauray asumardeng titudo. Ay, nalastog ni Uncle mo kwarog. Kunamlan saan nga agsakit. Oh, makitam ba daw? Ayab-ayabam ngamin ni Kapitan. Isungag sakitan. Na, taapay asyak ti pabasulam, ah. Awis-awisem nga may nga ginong kaya. Anya ti sakit na. Agtrangkaso ka na. Oh, pagpampambarlaeng di jay. Pakitami ti arak takitaam. Maimbagan adagaws, sumarantapay. Ang tudtudo man ang Uncle. Sa anak pa na imbagan. Kasla kayat mo pa iti rumwar. Mapanak ko may dyan da pari badong. Tagkakanta kayo manan. Nung umay mangipadigo ni pari badong iti kukaw. Ha? Ay, kukod. Ay, umunak nga ro day. Saan? Ah, Guri ka. Naglutluto man ni Antim iti balatong. Enteng, kwarog. Umay kayo, tamangan tayo. mangan ka nun Uncle. Jak kayat makaparayo mati si daan. Karon ne, tisidaan. Umay kayo. Karni ka no Uncle. Ha? Ay, agtudo ko malagta. Umay kami nantay. Darasim ko raw. Ah, Mapantang. Ay, di na ko na. Saan? Di ko na. Ay, Kapitan! Nagtutudo, bawal tirumwar. Nataltalgadlat na, no adda ka di taunag ti balayo. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo
Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.